Meghalaya Post.news. Kasenjuk kirang Bashnong Ribhoi District Mentagasngi Kalalait Bania Kendu Sundon Yu Abhilash Baranwal Badai Deputy Commissioner Ribhoi District Halor Kajing Ur Jengki Pajba Kibalait Banpa Sumar Civil Hospital Kamtam Kajingjia Blajia Dangshen Hakabakawai Kelong Kume Kalakakun Apen Kana Hadu Baikun Ilaklat No Sundon Nakane Kasla Perthai Habakran Chikilat Pathai Kubor Nakaliang Jongba PB Seliang General Secretary Kasenjuk kirang Bashnong Hakajing Don Lang Uba BB Makdo Bat Kiwei Ki Perlok Rang Bashnong Ulong Bakum Kasenjuk Kalalait ban ai sendon darjing tho shu DC kari bhoi hakabai dei bat kajing jia bakawei kalong kume kala khakho na penkhana bakum kabor district kade ban shimkhia kate ka kam namar dangshan kala donru kawei kajing jia ka bakawei ka samla la place nam na kajing light pipe drip balakno ru bagi nom sumar kem shim la patiau wad hadin balak khot bun sin bat shibun kajing jia hakipor baladam ni ka kau trip September agar pusau nakaliang ni ka senduk kirang Bashnong Ribhoi District Nilawan ban penduk ia DC jong Ribhoi District harwidi bat ka phang kajingja ka berkidap jasen kajing halatno digwi musim ibakodor hang possible hospital nongpo ila kaliang jungi ka senjuk nilabu ka jumtho ban kaliang jong ka administrative jong ka Ribhoi District kimchimkia ka bi ka kam ka ban kaliang jong ka senjuk layo ban ken bersih nakaliang jong DC ilashim ya kata kajing kit klik nak benta pan le ke bidik pan kam kanang ba kitu kilong yeng ki pamat ni jinjang ki pasosi inyo ya kata ka jing tengen ina kaliang jungi ke senjuk ile kentu ba ana kaliang jung gisi cimka bi ke kam kanang banan ni smart kin menjasu kum gini jingja namar kum ba long ha ki haudus na dang lai banai muswa kalau don ketu jingja ke pasosi ana gejuk hospital tementa laja bam gani ina kaliang jung senjuk ni suruh Kia kemudian mereka kam tina ngi penpau pede kejing dokumen pada kalian jong DC ulah pular pan cimkia banding nesmat kinom jasu gini dak ba untau kilat kilinti kumno bante lakam bagi paiba nong susnong jong Ribhoi District kijongi kibuan cak sumar hakan hospital kinom mat su ekom gini kejingja tina kalian jongi kesunjuk ngi kenturu iki paiba jong ka tem Ribhoi kejongi bakin nom so safety ngende bakin benar kami ke hospital nama ke hospital kejongi hakaban kalian joki doktor bakinos sengkat rubat ka district administrative injection kia nak mentaban penting kena makin lak ban ai kejing sumar ka bapaka syaki nong syak sumar ki dan ka civil hospital kamat ka ar ka pengilio banyakan nak kalian jungi bat udisi kalong hakabide bat kene kejing penslam ban penmi yang result DSC kaban kalian jungi paiba nong senong jong ka tem Ribhoi ki samla ki bekun ya kene ke DSC ki la sukpo susnir mentah la palat katu kenisnam kaba ke result DSC kaba kila dia bantu exam hadu menta kimcem la penmi tike ke banang jong kesunjuk ikentu ya UDC ku chairman hakabi di pakai ke DSC kin penmi no kalau ya kan result kanang ba ki tu ki kun samlang jungi ki bala ape kan exam kin yo ya ke junghun bensim lagi pas lan lagi fail ke syong ke jing apa ke jongki ada kabang nak jong kesunjuk ni penpau ni kalong ba nakaliang jong ka DSC Ribhoi District kin penmi no ya ki ya ka result DSC kala ka jai ha ka por ka biang kita ki kimat ki jura ki bangyo banyakan bat UDC jong Ribhoi District Mentagasngi Meghalaya Post.news.